Exciting game. We're going to play against the champion. First time on Pare Pare. I think more than 2 years that PSM not play at home. So I think tomorrow can be an excellent environment. And I think our team gonna try to make everything to get the 3 points. We know that's gonna be difficult, but we hope that our supporters can help us to support us since the first minute until the last minute. About Bali team, they're gonna play with 5 foreign players because, as you know, number 9, the striker, he is foreign but have already national Indonesian passport. So gonna be a tough game. Our players know these players. Opponent team know our players also. So I just want that the environment tomorrow gonna be excellent, and after I hope that we can be more happy than them at the end of the game. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan syukur alhamdulillah karena kita tim PSM Makassar bisa bermain di Pare-Pare. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada manajemen tim PSM maupun pemerintah Kota Pare-Pare yang telah berjuang dan berusaha keras supaya kita bisa bermain di Pare-Pare. Untuk pertandingan besok, kami dari pemain PSM insyaallah akan berusaha maksimal dan berjuang sekeras mungkin untuk meraih hasil positif, yaitu kemenangan. Apalagi dengan adanya penonton, semoga bisa membuat kami lebih bersemangat dan insyaallah bisa meraih kemenangan. Garis. On the line. Tiga lain, kok udah target emang dari awal itu. Karena tak mental bagus.
tanganmu. Terus ah. Dirimu. Lagi. Pasang. Kiri. 3. Cepat. Ayo Riki siapa nih? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. Oke, 1. Ayo kalau gol langsung. Satu kali, kalau gol biar baru 2 langsung. Kontrol. 1, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Aduh anak muda, ayo anak muda. Satu lagi. Gimana? Sabar, jangan berkerja. Pakai anu. Atau ngepresnya benar. Oke, gimana? Sila dulu. Sabar. Begitu. Ada Tuhan. 1. Ayo. 1. 1. Bola terakhir Kupas. Gol. Belum dihitung. 1. Jadi Are you duck? Are you straight duck?